mange wangen kalash one control lashke mange agas makin yekat la pel si moul singe fastigi kata Safla makat kanrafin fel singe election ni nausina sies kadin kain esmak den gadalik in gasas na room in kain orela kapas wolas na sum nanak nas wikat ke ka singe lalal fungi las met wies my tuning ke kai si sangan truashi oingi gat ng sesum the gas madalom in kain get them done in cielo sinako na ke nak nas wikat awi was ram natasha Esam manake o matakan lo fall fakak las ke ka singe kadin kain akfashi kuno konsima kat wi petawi ke belsingi keinem kat fakulo malab chumke mat kalan saplom na ke wa mafak ke gas madalom kat pray ke mat kol na ke walash mat wiyash mat lili mat lala takatin masif fun na keinem fashnamet kat pray ngi keinem amen amna shirle dingni sana flok na yurus. All right, tingin Driscoll, kumkulo ke project. Ano background noise pang long tingin kumproyan ka? Mata ka yume ko Malal mi maro. Okay, wala excuse yawi. Mawuna. Nawala. Wuna, kaya media na mic tuman. Wuna. All right, tingin kumkulo. Kaya fast na met na ke masimit in pain ko was insan ko lang singkat ke mo last ke kagat kawin mo soon lang simsingin October len lime course October kaya ba October malamak singaw ni ke yes pa ngay na kaya ba malon malula na 2021 dari ganyan aglin lang kat na sis. Like yung ako mas ni siya ngayon, kadas mo ni siya ngayon, may suwi las ni siya kat le, katkan mo, soon lang siya ngayon, finpa kat in California, ka West Coast, kati ka na fashion awit kos klasik. Kaya ba, len siya Safla, katil fliga ka sa mo, kasi siya balik, kat fin matalik tutu, finalong sila kat, nakalme pa kasi ka naksuwas sikat naksuwas sila mas makatry tapo yung sing kat naksuwas sikat lagi naro facts lang pa insak yung pala sikat lekat mo mana ka wabu kat kain soon lensim singing na musing bang magsaram kun sing kasi ram kun Monday Tuesday sa ngakfashi Wednesday Thursday tegin Driscoll Friday Saturday tegin Esam na sendrian ngay call at minanak siya nga ni kasik na magkayafan na may fincha ka pa nga ako minsum pagkun nga ako minsum proy kun riti proy kun fincha ka pa kati ka tsukat kalifa makat finta wala kita faikek lakat fin tsukat ako na na ora bangulalan ka ta makunya kumbang ako minsum suk la kita fakya kumli fin ba nga ako men nakot am sing ke reach la ke me ta atta kahlim ke ano na low pay ni ke klar yo ke na ke cham ko leng mata leng mata el tina fshesh mayen kum fin lio leng sa se kum video leng sa se la ash background information lo mar ash perspective ko kalam ke ma leng mata kalim na halu fshesh kum kalam ke leng sa se like I'm going to leng mata vi ba ka sum ke isigi Ecclesiastes sabta tolu ash reach like me da no pe nga dikshna kulong nakasum na yun ka siya kaya ash flok ka riti nga sabta lu so ka sabta tolu na famta ki ikekalik na nga fat na pa ile nga kung fidlik siya na suk ikekla kot fin full wali kot finte na pagkun para kasi sa katim na kinek makitin sa akon. Na masin si mo dangerous yung may fakak si. Kung vinci na isyong na nakum na gaman na naksi. Parang uustip siya na price na tingin dress ko ba. Ele, kasi hindi sa nakla siya.
Gden istan laklash kasiyak sum baba kaleng baba matal kumin nagkatle kingon matal itaheklom lan matlom iniyak na ikatlen mo kan Safla kaslom fall nakilong silom in fall nakimakum silela makum sumos na kitagawan na kontinge gasin ko lang English spell sige pain ko sa kayo kung malap na Suwos na kayo sa March ngayon usin na PowerPoint sige ngayon ako min sige loyang na kaya ngayon sramkin PowerPoint sila ngayon anak ka sramkin ka Victoria pangal logo si mga sang awal katle pangal kalme yan pangal spela siya yung logo siya kanila foundation siya pailang siya bagastan ka o kaya ito yung ba the Trinity, God Papa, God When, God None. O kaya sa kung ngayon that malimit mga pasak fine, kuwas pa laki saks ko ngayon bago uslilait ko siya ngayon. Na finja ko ba, finja ko siya ba, kat finja ba siya nasingka at bago miliye siya ngayon full siya. Kaya ba, asfa ko na rin mala siya. Na kilinisyo sila siya ngayon. Kat mo ito kalayan sa kapag actually nga 2014 kadash kat suwagan la free conference call last 2015 bakit nga pa online telecast OBS StreamYard o yepe vMix kung finkita nga program solving kung hindi makatigas na yung kumin makita ko Safla gasling kat and kumashwan hindi nga nga kumashwan Gumina cash okay siya actually minasius. Kadali inga in cash okay and makat kinaka in cash okay. Na sudah yung website la siya mutag. Gasigol.com all the information ko connect. I'm going to download the booklet and print the mga alu Kanye's. Suppose gasigol na tuman. Let's practice as self-governing. Gidente mata April na si mait ilusya na nalasya. Ang gidente si finasum ko na Pero kung sumag yung website lang siya, kung sumag yung print, kung print, as versions liwo, reading versions na siya printing versions Download yung PDF files so saan yung printing copy sender lo na files na magdainorela or legal size papers. Even sa print yung back and front, na kung may nilalitalin, ito alam yung lalaroan. Na mas nakasya siya, or printer friendly. Now, if you're siya malum get, so info@kasigol.com. Fliesi yilan ko, finarkisin siya lo bakit mataak fashion. Na pangalit ang ma-endorse yung mga tak fashion. Basta documents nga leda siya wayang basta Hilton o Reverend Dr. Herman Bueller. Pangang missionaries na finan may troop. Ngayon pa masayak pa miss pa high school ko. Christian high school finan rook. Na Herman Bueller usip cash a lot na siya akay yung mga tak fashion. Wayang senior basta lot siya super basta Hilton. Na gasing goal a non-profit organization kat 501c kat church kat branch kat lasa may faculty castan kat usi program in isang gasha may klasya kat tinaikin church para kat or 501c3 na nasin church kung planning kung 501c diyan when ash details ke 501c3 na siya ito won assume ito European assume na law na details nga na fact na med slight na lubalo lang kat ash masing bang mo kat ash platinum rating sila na ke 501c3 organization na kayo kung fincho ko grants maka funding kumina ash ke and sige Guide Star organization sige Guide Star ilsa ash rating sa push ilsi bronze silver gold na platinum nakat ash platinum kat ash lang kalme ba we're transparent Money na gumawa ka na siya. So, as reporting lash ka dorela, filing lash na sinayas ka mga na kayo. Pangan ka na transparency. Yok na non-profits na kayo, na transparency, your rolos.
Na slides aklu Safla sen kat ingen aşke schedule size aşke kat toka Tuesday au itoshke ekon na sette au itoshke du dengan. Panna ledlu mag kumediet kitela kasi kotes vekto diste Friday. Tuesday including sette kaya magwanta pa kita ko akfaship program lasha. Na update Safla sen pa ko in kalim kele kat stream aşke website lasha gasinggold.com. Na oye pe TV na duman. Vinash Roku channels some at channels na kumsuk word of knowledge. Download the app singen at your channel singen na kumikan digat ke Roku. Oye pe nag Apple TV. Oye pe Amazon Fire TV. Kung hindi mo diligat ke screen ke phone na duman, o kung hindi diligat ke big screen TV na duman, diligat ko at makayin na, di ba ang GPS? GPS nga ba kung dalups na gaslat ka? Kaya or maging Roku channel, ko Apple TV, ko Amazon Fire TV. Nakausin ko ko ngayon, this one macro ni ko siya ilan unso ko ngayon sramkin sivesen ba fantastisk last film fell na tuku no unso ko nga nakausin la tigin sena lila masaka ko tigin just ko. Na nangas we get ko unso ko ngayon sunod macro. We got
All right, Mekrit, for versus slash fin fella wa unsukungan, lumalap na si Mekrit. Shukyon sugan ko siya may, lumalap ke talent magum akfashin sang akalim yung lang lalon God. Now, naging academia, nga usi mo ipagkingi, sumilaltik di sena, may raklal ke Facebookan, insi ko aklin kum Karen natol etamil Frank, tigin sena, an Karen, lumalap. Lumalap ke arulom kumin siya kay silin pinganaw, lain. Nangayon belo na nasiltik di sena, ilan akfashe, aklin yan, kay silin matawyak, lain ma, sulod pinatawyak, ang tignis. Now I can bell and assume na tingin just ko kum dakal. Tingin siya na I can bell and assume. Kulo malab kayo na Suwos kayo tamlin sir le tingin just ko. Kayo pa na sin viewers on kayo Kaksakin gat ke molash na kayo ke got sul ba na ta ko sin ke shipping gas mo man lem got. May fact clash ke Facebook page in fact kulo na Suwos sama Chetui naruin siya kay siye akataya kay silengan. Monte tawyak tarisil ale Jose finan Honolulu. Rinal gashukat peshakak Tuesday betari. Na Wednesday le minister skipar tako ko siya me. Tosta nga kilinla mitsipayin na gashakang rakitang shell. Le Minister Emerson Lincoln Sasha kayak pe tosto. Takoy finenrino me. Ati kini Safla nga liya kakataya sil siya kayak pe biyeng se kulomalap te kini Safla from Hilo ke Frete. Set te balik shu balik finen Sacramento. Kulomalap ke Arulowos na Senri kade tapanol take interest ko le tamlin sirling kan siya kaya kesyo pinilo sa fasya kataya lalo san ke sette. Pawan Marsh ke Facebook page la siyan kulo na malab yangan paing komre baka Charlie kayo kulo na singkat ke molash na kayo wape kulo malab ke kumwikat pe pat lorle ita kaksakin kat Lumalap kaya sloman pe. Na pangan may faka clash na kipel singay. Lumalap na Suwos na kayo nga la lars non metakakas la. Paing kos na kayo finite tau yak inge na efetako to. Lumalap kipel na ko. Alright, tingin siya na, amo siya kumaya ka kini ay le minister le. Inil ba le minister palik shu palik. Mga mo tingin Diyos ko lalagan siya ang kunipsingan. Katlila ilalos finan sa Sacramento ke weekend na. Tingin di. Lumalap sislaklug ke delays ya. Specific taşı koyga. Bain gos na kayo. Inoy na fakla damlı şirle ya. Esmak faksila laglo tignisya na ki babakalim bile damlı balik şu el officially ekin le minister balik şu balik finen Sacramento ka church lasha na well daw yak ki sette ya launching god le minister Esam ngina bang tikin Esabelsis tikin Moses Noda ngina pasta Moses Noda and we actually basta moral, basta angry, digin Jacob, digin Charlie nin wika dalgat le ke shipe se luoma short notice ko si tala week si somla dawak na ke alun Wednesday merat sige tosta ke Salian oyebe Curtis Fretian alun Freti Maya pangan lain pak baslal letigin nena siya pa ala na yok pe madande oke mukwi marek nge efin na ke Folkland Church Sacramento and again pasta si metaluskel pasta Alexander Sikra ash na yok
Guna yok pe tigin nenal relake. Nege bylaws lan alu Koshai Seattle Congregational Church siya kat we siya wakay wain kain fakulo malap na sil sin kat yok ke kalensap ma ilorela an kain academic pe singa skingas we sompen ke bak ma singa sima lutay la pak sinsiak sima toyak sil minister Erison Sikra simet pe elder/ngemal na lali na nagkasensiak challenge si sindalik na talaga siya sima ma eka jigen file ke falak sima tigin na file ke mas tigin na file ke somla lang si faklo ke mangen tamno shole ale me yok kanun week siya tapangan masikya ka ngayon lang kan wala los o pe elos akfashi final Sacramento lots of asimit pelalos ke boss Megat kan dapat post me corona ka pandemic singe. O katayan nga siya panakaul. Elos son panay talay siya panay kaya kanwe. Apangan report mga kanakalimbi ki kanon week siya ki mga kanwalalos kayan. Aw. Pangan kamala. Dahil kung lagi report singa, nga ni kinda sa post. Min ka siya na asle. Siya na asle. Siya na upeak fashiye o niki ba na vaccination mo nga mo katso na algela post katso na algela ingden ka mo post katso na asin pandemic sing sa shakta kulo ke report mata kayo mo kulo kung awal kat la kayo in asin mashlon mo ito na bagan may fact last thing na tignan na kulo ke fact mo ante Kaya may faksi makat kiwang nag-iplan pa lang. Kung fin or magin e-version, kaya pa siya nga mga e-version siya mga kung ganun download kay fmbible.org. Kung fin or magin na kung akin na nakla, ask na error na last cast ko siya yan, na masak kalip. Jennifer mong kaya kinchiro, finan Hawaii, Pinecom, gulagap na wikutyang ikaw pa na Zoom, gulagaya Ashloman. Na, parang mga Ashken ingin na ano yung daktil yung ginasyon na kimennak la siya. Mennak si Met ngayon, pa Ashke Ecclesiastes. Ecclesiastes sapta kan notes natin ng Ecclesiastes Monday October 15 si verset mo pia na non ko Suwos kisinsiyak pa pia na non ko Suwos marito na siya Ecclesiastes tolu was siguro nagalungan masing ako min non ko stop ki one microphone siguro natin kinlay for one masing ako min non ko na ki Ecclesiastes ngayon nga nga faka de betki nga to ko siya nga lotoy lang a read sa sapta tolu for singo ko siya luwo to anentin hantin na isla kalmiyan nakasyo folklority ni dagili ko nakasyo folklor na ki dagin sapta tolu singan Naging asumagam dagin sapta tolu singan na pangpel sa mga reject keeps of that mo ash pelan ma na kayo namday gusto ko sa background siya lang pang-sramkin niya ko naka-filek lang naging sapta luwaan na silbi sramkin niya ba't nanon ko sin nanon ko siya ako may sramkin mising oya ngayon, masamon niya ngayon, pangay lalmat may tulal toko siya Solomon. Kung ako may galim kele, toko siya Solomon bakadil silela, inpa may sima, masaya la, lom sinsang often ye, tap-taplon God. Kung inaon la lom nuknes singan. Na lom, four walls singan, bang mo temple. Temple singa el building singa ang liel on the exterior mga nako si kaklikun maitse lagi ako gamsam ko ulayang mata pangay la mala si kakuk si makalton sil toko siya Solomon ilan kalim yun nagat kalim yun ila kadil sila in el pa masayla lomsi ma ingan sang nenek tap madalon God finne God lang siya kuman
ko kumin mo kun masala lom sisik nga kat sa flat na sa sakla ma sikya ke sa kuman ko kumin mo kun masala katil kasha su ta shokta sipesingan ba daptaplon ka anin lom nuk se matal se to ja David liye el safalkin le il matay lom sinto ko siya o taptaplan ka anin lom dukduknes nakati kalim ke lanan matlan may taf tutulan lanan matlan may tapan ng ilayla insikyak ta fakla na si David ngan pa etia kumba masayla lom singan asmit nga sila nangam kalim ke singan mitsen pa to ko siya Solomon pa kasha pe met pa lanan met met pa wofin shaw met evatia wen sie met sie inge sie dok pa maintain the top level ke ipto lusin naman nakasi ka kasi kumakumin loy na ke yok na ke force singalon ko singan Esam kun wulan tosha David tosha Solomon pram lang wulan may ta ko penain wen shupe na sin lame God simot ko wulan lang maganda sam kun ko katili mo wulan may ta when min kadil kat na perfect God se il ka lang malos mabam mawungan isafaldan si kweng penashipe if marke shipin boss Suwos lan maita na ash na non-kolon God fast na maita na non-kolon God paita ko patat na fin oye mayak fashiya ma tiena Suwos na tiya kalmiya pa katil ti aklin oye si Suwos pasikya mayin boss tikalo katil ti aklin katil aklin na kaya wa oye si Suwos lan maita but tako siya somal ilgigan factis fosingawan ko siya na fosingalit ko siya ilfakle na non-kolon ka at eta fasikyak na sin met na kaywa met Suwos met kuluk ta shokta masih ako minister ke fossing den galim ke den diknek den islak den galim ke faxel Solomon ne tukdor Solomon ne ilfakle ilten fossing den hakkelim yile esikyak nge non gosing na Solomon ilfak mo ilsikyak ke ako mo ilfin sing ilte wengin ke fakje fossing na shokta masih ako min galim ke nagimakat galim ke as non ko sila na sinmat Kulo ko pa akkalay mi ke buklan fakyak le the white throne judgment in isikyak na non ko mat Kulo ko isikyak dahil dito saram ko na detail ye ke fosing le non ko mat po me kalme mayin kat galim ke buklan fakyak pe na akkalay mi le mat lame ka ti develop ke belan rapture in us met lal metligin da kusi makuluk na finfela tako sila lim na rapture sigan parang ako mata akfesh parang tayo nang kasi dafila kasagat may tayo for na kasi sarap nga Tuesday anbe sarap nga Sunday anbe may tayo for na kung pinta ko kayo kulukluman for la may mana kuluk pa iskip sa Revelation 8 gosh fala ka Revelation singal yangan makuluk na kayo kung living fela mama sikyak besen kuluk niki nagsisikyak siya pa, piya may tlan God, piya church bell sinan. Church, wangan. O yakulukan, mitligi magulukan na sikyak, katila isla may tlal. Mitligi ko yung sikyak, para kat matakfesh siya, makatakfesh siya ngayon. In mo kung mayiskaslan God, kung finash ka oyalom si fen, oyalan fen, soup, proy na sin God, siya kun for lang. At tira mo kat buwara lang, kung kulukun mo. Fact la siya pa, kat oyal na siya, kat takay na souk. Suk matalalan ka. Na faxing fossing pa kung kalim gele. Kat kalim ge bebelak kalim non kalim mit kulo sikya. Kisa flan fela. Non kalim mit po kat sap may ngin non kaya kat ke oye sa falla ja kung pinegin mit masukat. So dila kalim da shakta kat kalim gele kadil tinakilin oye si Suwos. O yung Suwos na ko gadil di katilakilin.
na vilia for single life single logo nga ni tafi mapena non ko silon kat nga siya na kismo siya mi siya mi kinya ki for single one gosh nga ina kalimile kaywa na may tao na ki maurak ko tal masi fun na kada kaywa na isus le kada kaywa na mise nanos large nga kaywa na kalawi o na folk ona folk inena kat exactly kat na si ke bangan na kayo ta tia kalmiyan pa pa may tao o na maurak ko ti bangan masi Solomon ikifako ikikita galim kita the foundational creation na ke may ta maurak ko kat masi pa kat kuwa na mumong belsi mo mumong la siya tuya na mo igalim ge mo la siya wanin kalmiyan comparison sila ge may ta na maurak ko na first lungol sila ge lungol siya na ito to justify into clarify facts lalingan first lungol sila fact na may ta o na maurak ko ifin when ngon matalin mo itse. Non kon sige usungye faxing. May tamakra ko ilo na siya. If you wang ngon matal. Na ngon matal di sum nage umaurakra ko. Ngon matal ko na inmay ito. Ngon matal ko na inmay itse na pa isang kalib lamit mo itayak la ilan ko sin kekin oye saye ilan dimgui ko na maurakra ko. Nakikaba sila fos lungol nga faxilal Solomon inge el fat nage meta kat meta aske mul sa kawil si katin mahama aske matask kunin urik makun sanggulakun engahan kun mamashi matong min kung finte engahan kun na oye si sayangan bakum na complain Mula siya kati mul batin fel. Panang bella siya ingahan make the best out of it. Pangay may nanak sila ke mandian. Inci pe use nga ko min pe usungge inga gal ke basic travel. Oye si Suwos na kaway na non kayak. Temay na pa non ko kat mo kay fan na. Nagkapa siya pa ko at may ito maurak ko na siya if you want that na kemo lakong pinfela enjoy it life is short enjoy it mit kumata tolwusugi ko mit kumata complain gema enjoy life is short love one another have peace with one another tabakan man na shoda ke Tuesday. Si ven va mo si proy ke non go Suwos. Kat bagis sa tay ko shan fos ali gosto ke skali ko shan. Samsu ko nge malal David. Even now kung ke check ye Psalm Explorers and thing. Sam it gosh Sam it gosh malal David el proy ke in langoy aklan kading patat na fel. Seeing a proy kaya mo lamenting. Kaya pa il tong il asor kun. Kasi pwede madahin kayo klal. Na il supos Sam sugo na ke may ilkain kun may lokalo klal il season kun mo lal na sumayuin ka. So you got first algo siya il sramkin il seksin ka lang mo na ko Baga sa David kan gino mo kin judgment sing il fact mo il judge ta ko non ko il vindicate kasi kalme ya pa il siak kat langilla kat may rik maloko wuye mo to umligi na may niye pa nang ngasiak ko min langaya Bakit first I gusto ng first year singal. Lame ka din ang langan lang di kiyo kaya. David el kayave ta oya kuluklan may ta mit lokaluklan in kaya kulan kat patat na fellows.
Akumin ko. For lem shisil to ke ulen sa sifac mo kumin long si mutlok. May faxlal David el de balem Jesus Christ. David get tali nakin met get tali nakelam ya David el met el fact as got liya mawuwang ora na liya may okuluk non galos sama akelam ya David el do anak lem Jesus Christ el fact mo kun proy mo lokalo ko may pasya ko kun proy galos na fax nga ba nga kumin days fax al David nga kumin di galam gala nga kum may da fin sham parang makita fact parang nakin may flash. En voor de malim Jesus Christ il fact mo long si mutlokalo proigelos na ipsiak luongan palcham kin nage akkelim yen na non kolon god na vidloy nage fos singal siya singal il sham kin lang ulon ka at nasin matwo oyakluk na kayo wakatil akulin sa non kolal pat top na ke oya kulungan. Il shamtram kin oyelan ka at kimakatilak fashiyo. Langulan ka at patat na sin ilos sa mga akos. Muna ke ako yung yaklan ka. Fanakayaklan ka at nanon kolon ka at in palakin maupenas may dan palakin pakatlak fashiyo sin ilos sa masyak. Ilusuma Jackson. For single luan na single doluan, Samsung galwin fact na in na may unsima time lang siya natin. Ako lang may unlalan sumsang ak ngalya mitlokalok lal gansang uniya mitlokalok lal pangay kayak lan kat na sin ilusuma Jackson. Pangay kayak lan kat o nag-game military mo. Bakit yok na sin outfit we ang mga Marines tear down all their weapons and put it back together in a few minutes without look baka yok siya yung weapons lang may unsi na may unsi ang ako lang may kafa natin nga mana insang akngalye ko insang uniya matlokalo ka bangay mamay sikat na sin ilus sa makuluk ka siyakos ka at malan ka at may taka insang akngalye ilus mo kayo na akway kilus ka finde ilus yung pulakin mise nafasigal ako saan nakisigalan ko saan David el Shamtram gunle kat ilata fa kufas plan lan may kulukin sa ngalya may saya into ko siya na ngalyalos. Simot ko, your enemies, tal matas chuklan kanaos lang may talalpong ilan ka at o katler makin plan lalos kan kafaseng flow ng mayolos insa ngalyalos insa kunonelos yung magkaiban. Nasikal may ba nasikko? Ako min liksyon na kalim gele may dafit matawar or a plan so na makulog kumain sa kalimit lang at diya makunong kuntuyak lai makunong kun sa masingka at gadileve akfashi na pa may pafos singa lakos na kisingamon ko singa na kapa singa ito ko na si kumakuin kalim gele David tukun may nga nagawala kalim ye o yelan kat na si mutlokalo ko lus masyakos din el sangkulo singkat ke mabupas sa palakin na aro nasikum musing ako min Esam naksing pisan kalim ke yok na le orik mawuwo katilakli orik Suwos katilakli il ako la kaya plal na simpata na felos na kuwas ko ilus sa mamatake o ilaw si Fena o yesafal in siyakos ka in lain ka in matakit nakla si Fena may naksit ka na takoy nakalim nila bel fall nga ko min for na ligan o yes may yan katkalim kaya katinig sa mali makuduk may akal may akwayak wayok pa patat na fellows kan makan pa sikyak ke katkalim ke sapta ikos falali ke sapta singal yak ke puklan revelation sa mana upe pangan feel na upe kum di sikyak msenge mas may patak upe ligina nara it'll be who of you
If you know that you live a life that is in disobedience kay long silon ka at belfal si Panginoon for la. Mintiya mamu pa ito ka. Tiya mamu. Makuluk mo kayo fan na. Narapel si ko na si kumaku minliyan din for la. Ano ka nakkalay biyale. Noon singkat lakat mo miseng. Noon singkat lakat mo matalik kalay lutu siya. Inaksuwas sikat laki oya sa falta to. Namun maxing at nga si kumaku minsipe or a self-inventory lash. Nakatasya o yeah. Mayin pela sama pela gat pa ito ko. Lemes ka katnigin. Kadyo na lakada yu. Kapasyang na your all. Ita bulakin mo. Nag-launching gat pangan Monday, Tuesday. Ngayon siya nga, ito sunod take interest ko. Ilan akfasyonis yan. Digindig. Nakita ngay kaya sona yung mag-uniste yan. Tapos taan, sramsramkin puklalemus siya pa yung profit shishik. Nakita balance yung take interest ko. Emos subtle makers for small sigalon makers. Tigindi. And ngan gain mutake maritinge ingan fakla mama academia ke muslime gor first longol sie nage longol leme goringe na in fact nakta shigin sang eka sekla magic chamram gang sifan fak malela nununkuh Suwosin esla lela nununkuh Suwosin esla first longol sin ge longol me gosh Lem kadil fak nga sanga ka fa ko wasara ke pelin alulowos nga tiyan kani. Na sanga singen 8 fall worship, religious feasts, assemblies. Kat papa ke mo sir sramsram nge el tawala pren kat na sindalik Israel nge. Fong ke ka fa nge te kalme pa as lack of worship. Te pangan masima church ke loskea. Masima church ke loskea nge pa in cielos wangen ke. Elos arapasen me ukuk, elos wowoyak ke una, ta dena, pasan dena, emem na inchen dem kat. Pafasi, aklong singa nakalimila. El dena kani, neke mama elos usinga, manashkain, kafato ulima elos kapain, me akfashi ke plan pel, singa fin panake, del akflatina ke, del bangon burn offering ka, kisya ke, may furir main sang follow na me kayang sinasingat kafin pa na ke grain offering la kif singan madel ko siya ni usin sang nasingat na fakyan pa mangan ilosak fashi da enzima sramsramkin ka pa wangan sincere archilal dal onlalosa el dalon dan med ana hypocrites nge ko usinusi may kisya furir kisya wheat lows na si ngavatiais Nakatlila, alana me yok shanga sige masige mayen maki ete insepay ngavati pengan ke kusufet makuus kisekin ke Leviticus ke kadito ke Leviticus tolu Leviticus sifas tolu agos to mekos fakla sio yemailo sarapa ke pesi mayde kisekin suko kushunatal kain gausuko kain sipsuko kain nanisiko na may chain na ndikie bawal finji fen gausukoan for example fin gausuko eva na le bang si makisye singanin sangela makuluklalan na finu niam gaul mukulsuko may tol infule natalera na eva esang shakya na sinlemkat eslakin panganoy yesya na kefa kemerichinga na Pasal si longol, nakeo longol lemeko, sramsramkin la, emosi sramsram si losla, Milo sarange, dena, mayangan si yurin kat, fakla, lela Nununkuh Suwosin esla, wana si Nununkuh, masuwas was in soror, wana sa ko in felsia tiaka in munle. Kishipen pange o yema elos ashkeo, elos worship, I've been nakikat worship in church, image lalo sa
manasin met lakanasin met ligina inner attitude lalo sa Milo sak fascia manasin kat dakatyakan kia bakat ke shamsham kun yok na ke esla singa ke fossimari di fanange bakla in oena si unonin gof kadetala me river of life fin par revelation longol si longol lu fossin gel mekos le pouven si akalemie Covin mo na sil John. Elena el nesta sana crystal ma flow ke influence in kene ke sidis ko. Ko file symbol ke eternal life. Chisha sil rek magun image singe pegel sam ke John akor fosit ko ke singa lagos ta sin simtan Samaria ma el fact na sil la kof sia Covin mo si. Pitse si ma sam kun yak na ke ineslanas ko Kof kan fenge pa orikma langata wangen makosro flow si gengen fanen mayen blessings pa da ke orikma langata el shamsham kan ke eternal blessing na ke meta likian lalalfungi inka sang malala na ke malake kaslan gat pange masi ma shamsham kan ka mayen kay wana ke uleng mata kay wana ke uleng sasya ko foil Covin mo ligia petsa ke salvation kadita ko wala ke kati spend and matter el refreshment na refreshment je ko singe in kadin mut kana ke Holy Spirit mapatati ke nga kume eskatyang in kain rama Suwos in de som na ke me paun ka mishkashak katashik na sin matuyesha na para chonel samsam kuni ke revelation masinga na folokla na ke samsam nak ke lemosya Milos na ke wa fong kun ka ara mo Milos ara sin ka el fact la in Suwos te pai ke makosaran panangarte na men Suwos na sin ka na ba si sara tang singa ta ka lela nonan ka Suwos inash in mo manake wa maureka banga fact ke in mo flow esla ka in fanen ke falela na ke me so in felma ta ka ke unon in kof matal si na sin meta Pangay nakataya mga kinikasya ka, kay Wednesday, lumala. Take interest ko, kumgulo, kumli first long uldo du singan lo lako singan. Il shamfram gun na ke nanon ko as a result of mama sikak kifos longul siye fashion nanon ko pa na kung fangan patat well in the local ye ke yesilos ak fashingan nanon ko lon ka de patat na fellows in mo longkoleng kada mawo in mo ko in galim na ligina meta ligina ma tena ma tena kadgani gadel tena ma tena ma don god los or akfashion gadel tena se woke ben ke pukse fosse med och mo konfinagula kun se mai kiselo na sisbuseng kalain sa plasho gden de to goroin mai na liye o gden second la motonin sies to kalain sapke gden de to ke enlon ka at Esam le oyelalos belche o silgi oyelalos lash miseng kalain sa plalos timo na ko kalain sa Levites pagkavan na konsum na yuin God. Mga kunelalos pagkavan na pain usik may magiselalos nga. Bangan masima kacham ganyan now. Na sikum mo siya akflet plak ko mo kada sum na yuin God. Oy na siya. Matonin siya if niceness. Na yok siya maganda with the nakness has hindi matonin siya kasi faso na yun. Na tingin siya sa kumgulo kasi sure again that's fine. Kaya ka siya fashion mit.
At fasta mitke masige tastan bakla matkalan sa plankat fakak nanan ga Suwos meto singa luo fasinga la kors longol si ano tawak nam kimarit singa na fakat sumnake aktaye totomash bakla namit Pharisee som papa nunidia Jesus plotting to kill Jesus sipa akfashiyak nge siya lemeledake bakla it was being outraged que lemel confront los que el openly confront their authority la elflet legelos. La inge na curiosity lalos for la me kashkashaksi. Me kashkashaksi lalos la sinlem. Liki pelsi mama paye kat kaben verloya. Na edensa nga la me oye singe expose yagi ke proud attitude lalos ke dishonorable motives milo sarange elkapen papen nga shaman ke na konsige monstiange fasingal me ko singe lemeleta eleta nael witru el somna ke sinayan we katitala enziman kayen rekmal rangen ashkepernium na fasingal lon gisnga Sapta singa fasinga lagos mga ridit fana na tisha sil el desang silosta elaborate ki timeline lala or a pel singe el dena lectionik na sang na funalan rela sieme akakoy ni kami men lemel alena katitalal mik el alena chento kanin mange na Esam na may choose ngeta mut kema political king si ba the konge aok toko sa si ba sramsramkin ngan sige usifas ma el wili na selos intiana fact na sin katay na met kalmen fact singe pa met pas ko sokol la el onwal dalla na kesi pen masikya in pel singe el de sangin pa el fact mo mensis ko usin da kalimi lang apa orela ko skelean de pangan si pesi el sano na ke Belfal. Lemel limit nila ka as compassion la lelos mas el ildem el la in fact na silos mo elos inte akademie ke mail lang mayen isesin met mail expose yang na ke Pharisee nga yo etorela oye me klukpe na masima yok keep singa na pa el sramsramkin na yokla elos ya finu kwel nasabi pa nga masi model ta kakya lanon wal tala makina when te onwon na makina ba lemel ta kakya el ta kan ke eternal life singe pa yokima el ta kakya na pa pa nga nakalemiya elinge met klan sa plaksya nga sulela el siya nga langsig nga siya uke nga fa sang nga nik na fel el fa fakak na kalak na sin matan fel el fatia alain kawoyak correction from orarin genika me nga riti ta fana daringe mga riti ta fana nge daringe pa niki kat na riti uleng mata fin pa siya uleng mata na mga pa meto el sramsramkin meto el folokle rela quotation el som ilasyak ma siya ta fakke prophecy lal som neke ay siya nga luo fasin na kiyakos la pang as misaya si paila ta ko king si dahil el quiet, el chandler ruler si. Eleu si nanan ka Suwos na pay na finfela. Na aslen si matakan na ke oye singe. Pange oye si ma toko siya singe. Machuseta mut ko siya na ta toko siya si ma sramsramkin mga kalimye ma samanya ki ma ay selfake. Ay selfake ay sang luo, angal tolu, angalakos. Pange puksima meto election na me ikoye insang akalimye ma el me ke fakke misaya si ka toko siya si ma fatakonge na pangen fak spesiro mas nge fakla as met kalensab siya katel sulela nangan vlog nis versi ngan di nake kapsya fakla mot kalensab lang kat fakek nunan ka Suwos ke lemel takonge oye malorela nge elikia si Kaksakin na sikkom
sa Kaksakin si kunge ay siya na sramsramkin na ki ilda fak maasako solo fa shanek ke me ruin finan Israel pakatita ke Jesus Christ pa naki toko siya si ma fata ko kawilikina masimailos nan gamo me etakain mata kaino yesi maurek finan Israel maki kasito ko siya mo idal rani kewana me wangin la mulala tasak to ko siya singin ta kana sisla leusin nan ka Suwos na sis kana finfela el pa misaya si masana ya ka na el te aga kain el te rela pa ak el te oraru el chento el sien aldigi nakewa makadita kaya napata ka na si kungan kadinita na si Kaksak singa lemel ta ka kinanan ka si Suwos kimana kay walara na ilos mapangon may los arlen na sasta ki kastan kata na sin Pharisee pausi ma alena me akademiyak la lemel sang nakatashik na sildal inkain muklalosyak na masimit talara denrapa inunilya Tama sirle, tingni siya na nga mo ngayflok ni Ruhos, pangan mga kanikasik kayo. Lamalap. Alright, dig interest ko. Kulo, kumdi kanon Mwe Read siya toplan lem, naki-oilan mate nga pa sram siya On nagi-umakalim niya le pange toplal naki-oilan mate kan naki-milos pala ke. Na toplal ngayon, pwede rin kumakalim nila ay siya sramsramkin le, eva asyamit langot ako. Na ora masing ako min la, tingin Diyos ko, kaya kung ba ako malutlut ako, mea si yok din is lagi may nunak siya ngayon. Masi mga isla yok yang pa mataki na nan ko mataki masiwaslan gat naki en si masaman yaki qualities ka characters laling el de reka ka kain noya ne ko toya so loyalty ka pe elusin na sikla el mataki masiwos ka si laling el inner strength si ma Holy Spirit kain sungyan nga kum ke obedience slash ke mga kum lutut ke kasi ngayon me ke fact mo sino yan to ko siya lalo nangamot ko na 60 na la ngayon lang singan kain inkan usung yaki kasi ngayon yuro ke mene pa usina sik business ma ngatte kain alena orelak kasyak ne alagay lagi ina pa 6 stars yung kan mga angan kan fola pro ke mo chiyak mai da kan ke na kumgulo pangan mga isla ke kumgulo kumdi fosigash metligi na nga le mesisikat metligi nga le on wala may se inen en sima en metal singan na naksuelan may nga pa oro il tuyakin actuos yellows. Na oro give axlo ngan kinan mata ke na ke kat fin loyal na ke but cleanse up lon kada is always a odd number. Bel na ko kat makinam kuy. Na oro like that we go with the crowd or not. Para faxing ba pangan makatpala ke. Parang mam da akfashiya ko. Siya ko man guminta ko, sige ko naksiwas siya. Parang mam madala siya usin ni siya musenge. Siya ma nga akflat si faxing, aklon si bit madalash, nga kilos akiye oye gidin matake. Ta shokta, oye los akiye nga tikan an fin gaslan god. Gaslan god an fin mana kaywa. Gaslan god an fin mana kaywa para lemil ti ange nga pa fact. May nifila nga pa fact when na din ka at ilos ninigin na sa ilan. Like, lusi quotation siya Isaiah nga med Israel nga ilos ito na siya Isaiah. Men dal astute ki Old Testament. Dalak flight ng Father Abraham. Dal na siya Isaiah. Dal lusi quotation siya nga ninakilay nila. Mga na mapakya ginahimit mina. Matafil ang makaiwan na. Laro nasikom. Gidente sin kaya kin gidente fact mapay masuoso.
Get na sistigaw yung apay masuwas. So, okay, hindi mata zip our mouths. Mata na we go with the flow. Then duyak, fakir masuwaso with love. Ito le, kalmen long silang ba? Kat ito le, kat fin tiyak fashi, tiyak fakir mapay masuwaso. May tinga ni kan o ngayon, nagkasam kong Monday, Tuesday. Kayak lang kada patat na sinilos sa masyakos. Tingin so, kumgulo ke, ako lang nag Tuesday, Wednesday, tingin ni Sena. Aş may faklum na Tuesday, Monday ni ke tostaan, gagawin balance yun. May kumpay na kag Friday set yan. Kaya gulag naman lap nga matawi long ako tayo lus nga to na pakapinaw nga siya mo ke samso ke tostangan nara nga siya kan shoyang na ke may lut sisak luk samso ke fretingan nga siya kan shoyang dapat lagi Friday setting mo phone na. Okay, well, Kulo, first time. Kaya Kulo man lap na Suwos kayo ke ako tayo na galim kus baka naging ganuse aro ala na nga si fe na nga nga noon ko nga pa na nga siya mo nga padala siya mo lang ta na pagkataas ke Fred nga katilak fash sila na noon ko Sam suko pa na bangan Sam suko ma singal to din ke longon Sam suko ngan ma pa na lalte fit siya siya mo pa na kinanon ko si wasos lan lem ka ta singal to din singal ako shwi singal ya longon akalim ye anain petition lan David na sin lem ka ko mamay ngusray ko kina lanin usinay madan ka ilan molil laliki mit lokalok lal sang pe na malayan na selos sa mamit lokalok ka na ako lana kaya pa nga puro nga lape na kaya sham lal tamlin serli na singa limegas lana kaya singa lal kosh enzen balta kala na lim dalayak oyen mit lokalok lal nga la me Milo sa ako lain ko na ron na sil ko na sinmet loka met Milo sa ako lamang na sil. Nangata fash na met ke David Delara pa siya yung kaksak lal ke Sam so kung na wipe na in elusebe na bang lang na sin kading ko in mole laliki met lokalok lal na kis ngel dolo singa la ko sil bang na sin kadalan pa ko tin na silin mole lain kalkalan mise in mo me ilan mole lan ko in ilke na lim gadlan mole lan mo ko in tuye matan maitlan god tuye matan maitlan lem god Sege Mwe Read al sramsramkin Jerusalem eke kome somtuk na kekasin lisan el sramkin Zion daughter of Zion na el kina da limgat lan koin mole laliking kal kalin mi selan mo koin ta fakak na boy pa sing kaksaklal inak kalim yun na boy mamal kaksakin kat ke mana ko mal palakin lim ka de lorena na selan koin ta ko fakak na sin mo itlal in mo akalim yun na lim kat mo kaina el pa mole la singal limigas na ke singalal kosh mit lokalok la ke David elvaken mit lokalok la si fan elos pakanek la fo na Safla elos si fan at dilile ke ben kolan gat ma takona felos in kailos ke oyelalos ngan or mana ko mailos kune la in chufe la mit ko na kuluke la mit Safla ya gat el furoko ng mga nelos si fan kayo ke Safla yan makuluk lalos nga nagaywa paminsa mapat. Ta shock to lim gadil din ang itlaliki moit milos akkay ukingan. Fact pinag-isam sa kong ila moit lim gadil evet ya mol kanalos la sa los akkay ukay evet ya bule siya ek moit sa kashop. Kumit sa kashop po evet ya bule siya ek sin lim gad. Pangan tako sila lim gadila ta floka ng ma wo
nanonkolal na sin moit marama kunek maguluk pa kuluk ko oya kuluk ngayon il sang nanonkolal na fellows ke mana elos ako lang elos si fenais maeta ke tashok na silos semailos ak kayo kingan mem kadela ak woyelos esang may ninolalos Singalya long David Lorella pashaling shalem kat ke pakotin la live na kita ko ke singal to singal na ko shngan England ko in liye ne no la David in mole la len punish met lokalok la ngan ke shipin salal ko salalin na naklalo sila na royalo sin liye na paye axel los in liye na paela Mula lo sa kawil. Wangin mol kawil lalo si matan kat. Kisam sa koing pangan Safla insam sa koing takoy na kes magiging mising nito kay ni Sam na nga kung finnon ko kel David il toko siya David il ashmet mayun lal David il matakakian wala na I'll check na matap orela Washin bang lal na sin lem gati na kaya facing gatland ako in el ba captain lal in el ba mate Kimon lala. Niki mapes pes malda fung lekengan. Ilsta ko sana infalok na yurin gat na kisam sa ko nga may tangan si I'll check na bang na singkat lan ko in casual. Fing nga ako marshmallow kung got taken wo weng got timashin siya got may na post slash got kansang loka ak fusiak lokalok lan mit saya na sish. Nga ko mette na suk may casual sa to shok tamas pa nga ko minniye ke inse pa ilal David. Ilkin lame kat, minilito, ilito na lame kat, makayin na pa kat si fan nama. Koligi na kayo, nara ilkin lame kat, pa anfin man ako malaro. Ilpa kat pa meeting man ako malaro. Nara ilpang na sin lame kat, ay nga sa akes makinya kum katin liamising ila kat, iluse mo lila na siya, okay, Long pa siya bang la siya moli kat la ilera na non ko Suwos was lang na fin may ito. Ila kanaw sa los sa te axol na ila kuya los sema axol. Masima ka din ito bakit ang flialim kat mate in mana kaywa. Katin ito la fin ne katraw niya kya kimawowo. Kakolon velan rauni kotle ako minenta na tiapangan masima katene no kat makay na pakatene no na ke David Lorella kalam ke Sam sa kolan mislalan ka dinan yerol nail famtain mong len mislalan pan Sam sa ko ke Fred ngayon nga floganot na euros Alright, tingin isa na kung Kulo. Tingin just ko, ash faklum na ke Sam years ago nga, alle yan sa kain fakfak pena. Sige, check yile Mike tuman tingin. Staklo ka mute technician na klamalab ke akdaya na wowo damos yo el fakla yokin fakfak pena oye singe kadenena One fakfagikat fin vela ligina in fakfagikat takat ongaya na bay kat finita isye alakashikat kulo kaya kataya wo look forward na ke me tafulalom ke mulutut sepa na kiset yan kulo malap akay ko Alright, tingin kong Kulo, tingin sa na Kulo. Hindi masing along si ke Sam sa kung ngayon. Matawag siya Safla siya na masing fuwan. Matawag siya pangs na singkat. Kime kisipin makuluk. Panatigin siya na ilfak. Masil ilfak ke fos
sigalikosyangan. La met kuluk nga som na in kalyak lalos. Kalme ba ilo si enwaki, ilo si mise. Na nasikum kalme ba wa English bel na finfelo. On the flip side, nga kumol mayen katilas plan lakum lal na sikum. Le gumait wo si kum katil tanggum lamin kum na makinumantari. Kum sum na kasaw. Na kung fimet kuluk si ako fimet kuluk. Nakasum na yung kalya clash. Pa sam ko gemante tu sekkel ilo sa pagkin love lalosan instead of pagkana lo si kispin oya kuluk lalosan. Nangakil ako windig siya noon kung tawag sigan Safla. Sigan bang sige makuluk. Nakapa singan il sam Kulo la il siya bang tako kasikot kat enyo na ikum. Pangapang sila kum miseng ila sigata. Kasi matake mapaya masuwos sayang sigat. Nagdanito, di ka bang na sil, mayin, kata kufla na. Para ka na proy, doy kin trailash. Nin kat kufla tash na mit. Kat sa falla, kat fatutula, kat ino may kum o kat flat la na. Pangas bin pangasinan. Mayin, kat lalto nila, il kat. O nagitikin sa nalifakis, fos singal longol kasapta singal. Namanasit kumakumin sila lang nage. Makuluka o mayilya etia wangin le ash na ni met kum davung le nang kumay wangin le kung vinto ka wala met Krishna wangin may shof o ash na mayin if you wangin le may shof look at how boring life would be may shof ngayon it makes it more interesting in galim kita call on God call igiman na kumamay dali mo call Pero Samsung ko siya ko na siya. Tingin siya na lakad eh. I'm thinking in peruk mo doon siyak na lang. Kasi ka to. Tingin siya naman Kulo. Kaya suso na kaya kung nakapasya set yan. Alrighty, kahit Kulo malab ka trying sette oktobalanya Jesus el sulkekin skosokla akayakla. Merit singa na siya kay Luke, singa lakos lang na kay Longol siya. Na merit singa, merit na familiar sina si kumpanga, pel singa balim Jesus el, metliki merit singa lim Jesus el falokotari. El falokotari, diki el baptize la, ngon kola la na yen may sa devil el shifel ke lusen la nang ngaul. Na fact mo lim Jesus el te mungu ke lusen bel na la singa na tukun devil el shifel ke oya po sa mal nga kumita la lim Jesus el katangan na el vash la kail. Na tukun ingen el ko na ke Ilta ko pangan bels malata ko mataya wa correct malal nga nilsum na kelali sifac mo kolon ngo na la na maya kala panganen si mata ko ke fos nga lagos na gisngan lime gosh marit singa lagos la ni kelong siye asinga lon gosh la na ke singan ya lim Jesus el tuyak eritima sa mosla na longol siye masa mosla akpayayak pangan kanon iptolo mga sramsramkin ke merit singa. Na ilta ko tari ash finen ash kelali sifac mo ilfolok lenain Esam mata lawe pa Nazareth. Na ilaroy na pel na kay while sum na iwan loy nga kilin sapot. Na pel singa nal tuyakin riti masamosla. Netliki nal tuyakin riti masamoslangan. Fossinga lagos lang nagisinga ni Mekosh. Ala na ekkalim yok lang ngon lon got. Ala na ekal la. Oingel fashalik kisipin luti kolal kisipin kolon ngon se on fel. Na may tinensa na ala na kaksakan al kiluti ilal kaywen lol nga ko. Na Sngalon gors la singalya fakla kil vlog na nawengan kil uchak na ke iwen loin ngok singanil tuya kita kyang na sil buklem lim ka bukla lai siya na ita kyang na sil na likes na ni ke
Fak mo ikesta buksingan ne ke enzima fak mo kumkain ko na ke ay siya ungun siya fast el we back yok ke maritsingan. El tuyak in riti ma somos na el tuyak fak o inge. Ngon lan laim katangan fak. Mayanin mo siya lang fak ak pa yung una sin mait sa cash up. El sa pa yamin sulkakin na mait siya o efas ko sokla. E mait ko mit kun face lieten in aksikosokiela mit samatain kayok efakakla bel sa takotari kelim gadil famula mit flal. Akyoki ay siya kapkot singan matakoy ke buklalay siya. Nagilim jisa silri titarian singan. Alamay ni buklim lim zanal sumata. Na may tang silya sano na may lefak. Ki oi yalan may tin pensi nga kay wen lol nga ko. Ki pensi ma may tsil luti ika may luti se ke may kola ni wen lol nga singa nila so laya ma may singa ning kan tuyak luti ka tuyak rite la ti ana may periti pu ka. Na ki oi yalalo sa may luti se lene nalan rite la nan putak ilmata. Elvin mata na para all eyes are on him. Na normally, matala siya mo ang kipelsingan ba? Ana datin pa na akalim yun na mamadal riti eh. Na aram may tinens, may kawen loy magsangan expect mo pangan malim sa sidaro. Na may nakuha ngayon ang tapan la mele fact. La mele fact ki polomerit si malrita na. Na Jesus or la fact sila nga sala na parakat pain sielos in nunak lem Jesus nga itang fact na selos mo. Mising masamos na sing akpay foslongon. Kipel sinakos long ariti lem Jesus tuyak rite la mission statement sila na kitakolan na finfela. Na kipel si malrita lang na faking na sinwait kan mo. Pelsi na makuslong nga nilakpayaya kan me ba el pa mo itsi mangon man katan fel. El pa mo itsi maetako sang kasyo na sinwait sa kasyo. El pa mo itsi matako sulgakin na sinwait siya si kosokla. El pa ito ko sang liyetin na sinwait kun. El pa ito ko sang misla na silos sa matayin kayo. Pahingi siya taksipin ko la lem ka te la kalimina silo sa pela pa nga el pa nga maingen na gawa pa sikyak nga. Nananaklan mo ke los long ak nga. Got long bela ilala siya nga yak la finen mo ke sipin. Fak mo el pa mo el ko finense el pa nga nanin matalawa ya mo ita wengan pati na kaya ko ti tadi ko sentin kam to siya pa nga Kimerit nga ala na akalim niya na si kumindiyela. Lem Jesus sa payak me lanarela shibes il dago na gian na il matanga na ke niki na ilaksa fila. Ilarela il sulke ko nalikla il pamitsingan sa masamosla factory na ilakpay ilain singan. Pangan kanon merit si kiset tingan. Kulo malap nga win mash Suwos in lut in wipe. Kaksakin kimano kayo. All right. This is Kulo. Kulo ke akate singan. They just go ash this so no you met. Digindi. Check your mic, tuman. Mic check, kal ginawo. Kulo malap tigni siya na scripture fulfill. Fakik lalabang masikya ka ejvena ta kani fakalak sivena. Aw, ngamo ala na powerful na bay oye singa. In kaslangan kimano na fakle masikya. Kulo malap ki ana ki makalemian lakat mo ka dito tari akate malitutsing ki makatayan election usi added flavor kadina leisung yan kad ki mapay mafakik le masikyak ni. Praise God, lamalap.
Tingin sa Kulo. Tingin sa Kulo kaya kaya na kalam siya. Alla kalam na kung pakanak. Kung Kulo alap, masing nga ipsing nga sramkin nga sapas. Ilsum na iwen lol nga siya sapas day. Na kung vinmut ko nga full to sum na temple. Men Esam le sapas el 17 belsingan. Na Galilean North, Temple Jerusalem. Na rin matalang, matawagin sramkin, ba masing makikita kasi yung kalam kaya, kaya matimut ko mo sabat pa sendry. Kaya kalam kaya, ilsum na niwen lol, mayin parang mayros mata akfashe, subject matter champion ko, kumin master of a topic. Na udagat kum aglinya kum kesinikak simon kum sramkin ngan kailan sapat singan sipa sette sipangan finakfashiak sama kaila pangan ko may nisam le dusk to dawn bangan sapat coin fred ni ke during coin fred ni ke coin sette pa sapat na tradition sikyak Pakat kalim kita kisah akran le kalim. Na ipsim mamaki sramkin pa patigil tigil itchaka. Scripture is fulfilled. Na kumiyange. If foko na nito ilan quote ye mga Isaiah fact man. Na Esam John John in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word became flesh and lived among men. Now, usila si kumita galing gele, ay na si fact na sila Isaiah mga no. Ke 700 BC. Mga mataka yun lem Jesus Christ. Ilpa kat papa, ilpa kat when. Now, ilta kat na sin Mwe from the beginning of the Bible. Ilpa